Naimbag nga oras yung amin papagayam. Ita agundaway, isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasat itibiyang. Ay, oo na yun, Manong. Kita ang manday tarupang. Uray ka lang imisit ka po iti init. Tinakmat ang katawaan, ading. Kasla nga hindi ka na irwam iti trabaho dito italon. Para sa akin ka man itipitak. Hindi ka pa'y lagtal na. Ala, saanin Manong? Ay, nagpudot. Antayo pa agmirinda. Dahil tati pagalisto, Manong. Ti agmerienda. Agbati ka nga, Rod. Oray saan ka nga agmirmerienda? Diyak kayat Diyak kayat ti agpalugi. Ay na, da kayo at talaga anak ko. Mala, umay kayo kit din, tain tayo pa'y agmerienda. Kanin tayo pa'y aglinong, tani, nakapudpudot ti darang tinit. Saan amaw-awatan ti panawan? Makatudtudo itay bigat. Ngamita, nagpigsamot tan tinit. Kasla ni Manong numaminsan, napudaw. Angam numaminsan mat, nangisit. Anya, tila sasawamot, Jenny. Gusto daytan. Madamdama, aga pa kayo. Ay, nagpudot talaga. Climate change nga rod, nanang. Isu akas to'y apabaliw-baliw ti panawan. Ala, wanan anak ko. Umay kayo din. Tadyak mutlaan mo day ta climate change nga ibagbagam. Ay, talaga asutil dagiti anak talakay. Di daagtal na. Tila ibagbagada ng runa ni Jenny. Nakalablabid. Kasta talaga bakit? Tababae kat nga ron. Sa bagay matkit di alakay. Ay, nakarkaro siguro no simurot dagiti kakabsat da. Lakit di Ang mga nun na ariwawa da una, hindi to'y talon. Ang mga nun da itapay agay ayam ter aramidin da. Adi na kita agapas. Wen nga rod lakay. Nasaya at met, tadi da impilit ti simurot. Nga maragsakan na, takastada bakit? Amuda ti tumulong. Wen nga rod lakay. Dakkel mo't ati maitultulong da kadata. Wena, sapay kumata na salon at daka na yon. Tapno awan ti parikot. Dayawag man nagiti putod mo, pare. Abay pare. Wala, gaputan nagagit da. Amuda kayo at tulungan. Sapay ko mga rod, tadi dagbali yung tundo dakkel dan. Dahil tati dakkel na pagyamanak. Saan mo't siguro, pare? Basta di kay agsarday amang bagbaga kadakwada. Sa bagay Ada kada tayo naganak, no kasano tayo adisiplinan na gitanak tayo. Uwan, pare. Iso adayawin kayo. Gaputan na saya tiwagas yun ang padakkel kadagiti anak yun. Ngam dagiti putot ko. Ay, yakam mo. Ispolda. Narwam da unay ang maitid amin na kayat da. Di yung amin idarwamon pare. O rejak itolok amin na kayat da. Awan mo ti maramidak. Gapota konsintidor ti inada, pare. Di tati pare kot. Di ka mapukawan iti namnama. Ipakaawat mo iti asawan, asaan ko maanas ken nga itulok amin na kayat dagiti anak tayo. Manong, orayan nakmat nakaparparta kamat na. Kabalyo sama tinaginawandakan ka. Anya, agpapauray ka lang nga, Rod. Kastape lang ti bagam. Ala, saan nga rodan? Basta, orayan nak. Ala, wanan. Di ka na agbayag-bayag. Ang mga numaladaw tan. Ay, naglugan ta ko mga minan iti tricycle. Sakat nagadayo ti pagadalan. Awan pa nga ro ti pagbayat ay ti tricycle ading ko. Iso nga nusan tan ati magmag na. San abali? San laang mat adata ti magmag na amapan iti iskwilaan? Wan matkit di Ngam nagdagsan ti hambag ko. Nagadumat ngamin ti notebook tayo. Nagre ka talaga. Mala, yig mo tadad dumanotbook mo. Tas akong ti mangwit. Agyaman na, Manong!
Kasano pa'y daytoy. Agpaspasugnod ti anak talakay. Tapay ka na, bakay. Kunak ngamin, asaan tapay ang makagatang iti kayat na abistida. Kam nagpasugnod matin. Ay, nabakay. Dayta nga min di bagbagak itiking ka. Asaan ko mga amin nakidawin da, kit itid mo. Tani, sa balin ti pito na kadakwada. Ay, uwan nga ron. Agbababawi akon. Ay, Pasensya kan lakay. Jack dimngagkan ka edi. ala, bayamon bakay. Kasaritak ti anak ta. Ng pangasim ha. Tadi mo kumaida panuynuyan na kanayon. Tani, makita mo itin ti ugali da ita. Uwan lakay. Ikarik na ita. Nasayat no kasta bakay. Takita man di putot ni paridani. Amuda ti makontinto iti adda kadakwada. Gaputan na sayat ti namay anda paridani anang disiplina kadakwada. Bakay. Sir, pudno nakidinanog ka ijidalan? Tatang, Ibagam ti pudno. uwan tatang. Apay nakidinanog ka? Saan ka diya kanayon nga ibagak? Adi kay makiap apa? Inbalang da ngamin dyakan ka nagtatang. Iso abinalas mo tan animanong ko. Anak ko, sana nasaya ti makiap apa? Kanayon mi nga ibagaday ta kada kayo. Naguuyong da tatang. Din sir, Jenny, jaket ang maulit dito Tanwad naman ng madamag ko anak apa kayo. Bautan kayo. Uwan tatang, saan min nga ulitin? Agsangsangit dagiti anak talakay. Bayam ida bakay. Tapno maamiris da. Saan anasayati naramid da. Uwan lakay ngam kasla nakakaasi damat. Saan ko naktumay? Panang disiplina. Iso asinaplit ko ida. Napanda ka imbalangan, di kang kananti kaadalan da. Amo pa'y dagiti nga ubing. Nakurang nga talaga ti panunot da. Wan bakay. Ngam saan anas kin abay-bay anta. Day tangay naramid da. Tamangan mo ipagarob da. Ahusto, tinaramid da. Uwan lakay. Gan may sa kababain ka ni Paridani. Nakataltal na dagiti anak da. Ngam pakibiyangan ki din dagiti anak ta. Ala, makisarita ka kinipari Dani lakay. Agdawat ka iti dispensa gapo iti naramid ti anak ta. Mare, siya akon ati agdawat iti pasensya kan ka. Gapo iti naramid ti anak ko kadag iti anak yo. Ay namare, awan anyaman na dayjay. Apa dagiti ubing. Iso asaan anasgan apakibyangan tayo ida. No naungtan mi ti maysa, ungtan tayo ida amin. Agyaman ak mare ha. Gapo ta maawatam. Wen mare, bagaan tayo kit di ida. Asaan anasaya at ti makiap-apa. Wan mare, binagaakit din nagiti anak ko. Adidan ululitan ti inaramid da. Uray siyak mare. Inungtan mi ida. Gaputa saan mi akayat ang maimulay ti panunot na anasaya at ti agibalas. Wan nga rod mare. Kat ala agyaman ak manen. Awan anyaman na mare. Kat no makita yun to ida, nga adda aramid da amay kaniwas. Awan met dakas na no bagaan nyo ida. Gaputa siya. Ayos lang para kanyak nga ungtan. Wen no bagaan dagiti sabali at tao dagiti anak ko. No adda inaramid da asaan amay parbang. Gaputa amok aparamat lang iti pagsayaatan da dayta. Napakada ko anak ko. Tika na yun abilin ko kada kayo Agsing-singpat kayo, Wen. Wan tatang. Uwan tatang. Hala, tibilin ko. Aramidin nyo, dagiti paarami din nanang nyo, Wan tatang. Tulungan mi ni nanang. Tapno saan mat amabannog unay. Nasayat. Anusan nyo pa iti agbati, adakda kayo diti balay. Tamapanak manggat iti sa bali a lugar. Tapno adda aramatan nyo. Uwan tatang. Kasano bakit? Inakon. Makaamukan kadagiti anak ta, Wen lakay. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo kadakwada. Alang arudan. Inakon. Wen lakay.
Kat agan-anad ka akanayon. Ay, agyamanak. Dakkel mo tinatgadak dito eh. Ada serbi, nga inanusak ti may nakitagad dito eh. Tadamot nawadwad a birok. Ah, kasano pare danay? Agawid tapay ka di ili tayo. Wala. Awang pa'y mataramidin tayo itong bigat. Uwan nga rada pare. Hay, imbagman. Tadamit natgadan ta dito. Uwan nga rod. Ada isang puta iti pamilyata. Ken usaran pa'y dang iti ubing iti pagadalan. Ay, imbag ka pa'y pare. Ammo dagiti anak mo ti pangruna da agatangay. Talaga anak man da pare. Ngam dagiti putot ko. Ay, kasla di da ammo tirigat ti biyak. Nonya ti kayat da. Masapul alain da ka no. Agbaliwdan to da kita. Ipakawat yo lang kadakwada arumbang at ikasapulan ti uno enda. Saan kahit adag iti paggugusto da. Ay na, imbaglaan ang tadabirok mo lakay. Agbayad dagiti ubing iti pagadalan. Uwan nga rod bakit? Umadanin ti closing program da. Wala kay, iso nga adda bayadan da para iti makan inton closing program. Ay kat bayadam to amin na. Nasaya at mahit no adda maka na may sagana itong graduation da. Tapno marik namit dagiti ubing ti panagbakasyon da. Wen nga rod lakay. Agpasintro man itong bigat. Yung kaya gatang iti kabarbaro albado, sapatos, tapno daw saran dagiti ubing. Wala kay, ngam saan ka kadi asumurot? Saan? Ano sampay lang kasi katimang kadwa ka dagiti ubing. Tagsubliak iti trabaho mi. Iso pa iti malpas mi. Tapno makadarayak itong graduation, closing program da. Ay wen alakay. Nasaya at mat no makadaray ka. Tapno maimatangam ti panagmartya ni dancer. Kan ti panangawat ni Jenny iti pamadayaw ang maipaikan kwa na. Iso ka no nga min ti first honor iti section da. Maragsakan ak bakit? Sa bagay, talaga nasaririt dagiti anak ta. Wen lakay. Ken nagagat nga min nga agbasa-basa. Iso nga adot ti maad-adal na. Manong, agpagata nga kadananang iti sapatos kan bestida. Damagan pa'y ano da kwartana. Kasanungan na awan. Ay, wan nga agpaisoan niya. Wala ding. Tama nga na awan kwartana. Isuasan at tila pagatgatang mo. Wana, damagak to. Ngam na ada kwartada. Anya ka diti pagatang mo, Manong. Jak amo. Urayak pa ya. Nonya ti baga ti maestraming nga usaran minton graduation. Ah, wan nga agpaiso. Wano, oray saan da kan nga igatangan. Anya, naglalaing amay. No si kalang tigatangan da. Ay na anak ko, dengdenggag ti saritaan nyo. Di kay madanagan. Gumatang tayo iti baro a sapatos kan badoyo. Agpaiso na na. Wen anak ko, adain tad ni tatang nyo apaggatang tayo. Yehey! Yay! No-overjoy ka manan. Saan mo't ah? Ala, huston anak ko. Ingkay kit di agbasa iti leksyon nyo. Agpakada ko, anak ko. Bakit? Nagsubliak iti trabaho mi. Maala, agan-anad ka lakay. Ay, saan kayo ka di aduman ay intong graduation ni Manong, tatang? Matindarak. May saday tang special nga aldaw para kada tayo. Iso, sana mabalin na sa anak at dumaray. Urayan da kayo nga ron tatang. Wen, anak ko. Nandamaan nyo na ita. Agawid sakbay adumtang ti graduation nyo. Wan, tatang. Langarod, tayo na ko na. Yung kayo maggumatang ti usaryon. Ada ka ni nanang nyo ti paggatang nyo. Agyaman kami manan, tatang. Aggraduarin na kita anak ta bakit? Ag high school dan inton umay atawan. Wan nga rod lakay. Katay na. Maragsakan ak unay. Gapot na nagbalbaliwan ti anak ta babae. Uwan bakit?
Dimngag ka dagiti ado pa magbagata. Iso nagbalbaliwen. Ba nag-apagyamanan taunay? Ay, gusto launay dagiti imbagbaga ni pare Dani. Isuro ang naimbag dagiti ubeng. Bayat a dumatdakkel da. Bakit? Uwan nga rod lakay. Kas iti anak da, nanakman da nga agpadpada. Wan bakit? Gapo itiwagas da ng disiplina kadakwada. Uwan nga rod. Ngam, saan abali bakit? Gapo ta nagbalbaliw mo ito, dagiti anak ta. Aggraduaran dagiti anak na pare. Ag high school dan. Wan nga rod pare. Masapol, agdubli ti kayod ta. Adun to ti paggastusan tayo. Wala nga rod. Rumbang agsalukag tayo. Tapno maipay tayo ti pagrebagan tayo ti pamilya tayo. Wan na pare. Kitagyaman na ka. Gapokin ka, naisuro mi anaimbag dagiti anak mi. Nagbalbaliw ti anak mi abalasang pare. Ah, nasayat no kasta pare. Wan pare, ket dakkel ti naitulong mo kada kami. Kaputa inaramid mi amin na balakad mo kada kami. Nawatan mo ti asawak ti husto pa nangyali kaka kadagiti anak mi pare. Well, pare. Imbagak lang ti amok ang makapasaya at kada tayo. Agyaman nakmanan pare ah. O anya ay. Agawit ta pa'y kadi ije lugar tayo. Wala. Darayan tate pa naggraduar dagiti ubing. Isuro dagiti ubing iti nasayaat, tapno maimula iti puso kan panunot da ti kinaimbang. Papagayam, di liwayan adanggan ti may kadwa apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Papagayam, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. High schoolan dagiti ubing lakay. Umad-adumat ti kasapulan da. Wala rod bakit? Di mo pa kadanagan dagiti masapsapul da. Gaputa masapulan dagiti. Sa bagay, wan matkit di alakay. Tinapat nagkit igad dati agadal. Napas nagdamat kit di. Awan mat ti makitak aparikot kadakwada. Sabay ko ma, barang may lagpas damat ti kursodan to. Pare, adda yaw awis da trabaho ije kabangi-bang nga ili. Nanyati ko na mapanda. Wala. Apay gid na dyan kahit trabaho da ita. No kasta nga rod, mapantayin ton bigat mo't laeng pare. Wan pare. Naitakit tigat ko king ka pare. Nagagat ka. Iso akayat ka ngay ayapan. Anyat matrabaho dyan ngay? Kasi itisigo da pare. Construction. Meta. Alang nga rod pare. Dagasin ka inton bigat. Da kayo kadi, jay inayaban ti asawak anagga po ije kabangibang nga ili. Wan ma'am, siyak ni Dani. Ket Arthur mo tinagan ti kadwak. Nasaya at mat tanabiro kanyo adakos ditoy. Wan ma'am, inawagan mi ni sir. Hindi da kami di terminal. Awan pa'y mat ti asawak. Saan pa'y anak kasangpuan? Napan nakisarita iti engineer. Kasta ka di ma'am? Wan, kat ano sa inyo nga orayan, tapno makapagpapatang kayo. Wan ma'am. Ala, agkape kayo pa'y ngarod. Kabayatan ti panangururayo iti asawak. Agyaman kami ma'am. Madamag kumanlaang. Adda ka din pamilyayo. Adan ma'am. Ala, ano sa inyo ngarod ti agtrabaho dito eh. Kan agan-anad kayo. Gaputa sa bali ti daduma at tao dito eh. Anak ko, balasang kan baro kayon. Kat saan amaliklikan amakibarkada kayo. Ngam pangaasiyo, tapilyan nyo kumatipakigay-gayaman nyo, ha? Uwan nanang. Then sir, nangag mo ka din. Una nang, di kay madanagan.
Agyamanak no kasta anak ko. Kanayon nyo kumaapanunutan ti sakripisyo ti amayo, ha? Wala nang. Sana bale, tainton makalpas kayo iti panagadalyo. Da kayon tumatlaang ti agnumal. Wala nang. Nabiit at talaga ti panawon anya, manong. Pag ko na amat ading. Wana, kita man. Kasla ka ano lang iti ubing tayo. Ngamit ha, graduating ka manan iti high school. O nga ro ading ko. Agkuliyo akton. Aggraduar kan tumatan ni high school. Katsapay la ko ma. Takaba ilang data apagadalin datatang kananang. Kabaalanda manong. Nagagat ni tatang. Lakit de, aramidan ta mo ti pagrabangan ta. Igaad ta ti panagadal ta. Wala din ko. Takayat kumat nga ilipas ti kursok. Tapno damot pakakitaan da nanang gantatang iti sakripisyo da. Isasapay ko ma. Takas tamat ti panunot mo, ading ko. Wan manong. Aramidak amin akabailak. Tapno makalpasak mat iti panagadal ko. Kasano pare? Agawid tayo kumaita. Awan pa'y mo nibus tayo. Wala nga rod. Sakit ka sa pulak ti kwarta. Alain tayo kumatitangdan tayo. Wala nga rod. Ada ka numot problema, iji papeles nga inasikaso na. Iso sana nakasubli adagos. Ay, saan nga ta mabaling nga alain tayo ni Madam Glory, titangdan tayo? Ay, diyan mo Awan mo timbagana. Naira na pa yung ngawan pulos kwartak. Doon niya ti unam, uray muna kang agawin, taurayag ni boss. Katalak ton, titangdan mo. Sigurado ka kadi pare? Wen, ibagam to iti asawa, bigatak tong agawin din. Amang ano, sa bali man ti panunutan na. Wen pare, ngam sigurado ka kadi, nga agbati ka dito eh. Wen, siya kung timang uray iti boss. Ang ano, sumangpat inton madamdam ha. Kaya't itid na adagos titangdan tayo. Sumarunok to na. Uray marabyanan, tadamot pang rabi iabas. Ay nalakay, rabi iuna yun. Ngam impilit mo pa ilaang tinagawin. Kaili ko nga roden, bakit? Ngam rabiin, delikado ti agbiyahe iti kastoy nga oras. Sakit agtudtudo. Malasumra ka nga roden Sana bali ata naglugan akmat. Ngam delikado latta. Kunak man nubigat ka ngamin nga agbiyahe. Ako na ni pare Arthur. Isutimbaga. Tay pagarop ko, asan adumtang adagos ti boss. Ngayon di nakapanaw ni pare Arthur. Si Mangko ti boss mi. Inted namat adagos ti tangdan mi. Iso si maruno ako. Kasta ka dila kay. Ay, bakit? Ala, mangan ka nga rudan. Mabit lang ang tamang isagan ak iti kanam. Saan na yan? Ay, indagat maturugan ta na bagnog ako. Ni madam ti umawawag man. Kanyang tat ibaga na iya. Wala, nayon na natitangdan ka. Hello, ma'am. Hello, Danny. Kumusta ka? Nakaawit ka ka din. Well, ma'am, hindi pa'y rabi eh. Kasta ka din. Ang apay akas lang madandanagan kayo, ma'am. Danny, anda ngamin napasamak iti rabi iti toy. Anda nang dangran iti may sa akailyan mi ditoy. Kat inlalada amin na kwartana. Kat tidakas na. Dinangran na pa Ado titunor na. Anya? Kat tidakas. Sikati atapan da nagaramit. Gaputa sikati na udi anakita da ijay kampuyo iti rumapiin. Nay, ma'am, saan? Pinanawan nak ijay. Nagrubwatak matadagos, ma'am. Apaman ang naalak ti sweldo mi. Wan, amok day ta, Dani. Ngamin bagaklang day to'y tapno ang mumdar aramidam. Kan tapno makapagsagana ka. Pangasyo, ma'am. Tulungan da ko, ma. Pangasyo. Kasano day tuyan lakay? Anya ti aramida. Di ka madanagan, bakat. Awan ti ebidensyada, asyak tinangaramit iti dayjay. Wan angam sikati na udi at tao ijay. Ang mga nuibagada nga iso ti inuray mo. Iso nagpaudi ka nagawin. Di ka madanagan. Di nakbaybayan ti Diyos. Saan asyak tinangdangran iti dayjay at tao. Isong awan pagdanagan tayo. Sapay ko mga ron.
Wan mare, pare, di kay madanagan. Adda amang panak na, ken adda ti boss mi. Siyak ti makaam mo, no apay ang nagpaudi ni pare ang nagawit. Pangaasim ko matatulungam ti asawa ka mangidepensa iti bagina, pare Arthur. Wan mare, tulungak ni pare Dani. Iso adi kay unay madanagan. Lakay, apay akastoy. Apay asikat ti mangikaro iti saan mo man na nagpasunan. Awan ti kabala kadakwada bakit? Siya tinaudi ang nakita da iti construction site. Ken may isa. At da iti kalugong ko. Adyak na siputan anatin nagayam. Iso ti inusar da pamanagnak. Asyak ti suspek. Unay ti kastoy pare. No kumaamu tayo akas jay gayam ti mapasamak. Naggigiddan tayo kumalata na gawin. When no uray saan mo kung mga inuray titangdan tayo. Di tayo matamati mapasamak pare. Talaga kasi siguro. Ada kayo mo't kadabo sa mga tulong kanyak. Ang na bakat matamat. Iso day to yan. Agi karoak iti pagbaludan. Ikarok ti san ko abason. Lakay, agsingsingpot ka. Panaknagam nga awan basol mo. Tapno parwaran da kamat na. Un, bakit? Di mo ba'y pa nagitubing? Kastamot kan ka. Aywanam ti bagim. Un, lakay. Di na kami pakadanagan. Di ka madanagan pare. Tulungan kayo. Datayo ti agtitinulo. Ay, amanak pare. Anang arutan lakay. Panawan ka pa eh. Katulitak timbagak. Agsingsingpot ka dito eh. Anak ko, oray kasto'y tinapasamak. Saan kayo kumaamaupupay? Igaid yung kumalata ti agatan. Nanang, apay akastoy. Awan mat basol ni tatang, ngam apay anabalod. Diyak mo anak ko. Pasensya kayo no diyak masungbatan dagiti sa lutsod yun. Gaputa oray siya ka mismo. Diyak maawatan dagiti pasamak. Nanang, dumtang total daw ang makaruwar ni tatang iti pagbaludan. Iso nga ipasnak mi ti panagadal mi. Tapno makalpas kami. Ket maragsakan to ni tatang apama na makaruwar iti pagbaludan. Agyamanak anak ko. Da kayo timang mangted ka da kami iti piksa. Tapno sangwan amin apan lupok iti biyag. Una lang, agbalin tayo kumaan na tibker. Awan ti dakas nga naramid ni tatang. Iso nga amok. Kasyan na tayo tinamarswa. Wana na ko. Kat day ta kumaakanayon ti panunutan nyo. Husto kayo. Dumtang to ti aldaw. Ada tayo ti adda iti ngato. No addanton sa adyo iti biyang. Rabi imanan. Mariknak ti ilib ko iti pamilyak. Kandagan san iti barukong ko. At daak ti tayo nakabalod. Asaan ako marumbang. Aprusak dagiti rehas. Asaan ko marumbang ngay kawak. Nabalodak. Ikarkarok ti saan ko nagbasulan. Nagkasang. Masabol nga agbalinak anatib ka. Gaputamok apan lubok lang dagitoy. No da ito tiwagas. Tapno maawatak ti pasikot-sikot ti biyaga. Italagkun kin ka. O Diyos ko. Tulungan nakmat ko ma. Kan ikanak pa itikiran ti pakinakam. Kastamot ti pamilyak. Tapno mabailan dati amin. Ket agtuloy kami latang agbalin anapod no. Ken nagaramid iti nasayaat. Martha? Ha? Madam Glory?
Kulak tupay kat. Sanak anagriro asi ka tinakita. Pasensya ka kuman, no di ka na eropa na dagos. Awan anyaman na, madam. Agyaman na. Kat, kumusta kayo matan? Kastoy, madam. Marigatan itibya. Nga magtultuloy lantan. Nagapo ak ije pagbalutan. Sinarong karakta sawak. Ay, mabisinak matan. Iso adim magasak pa'y dito'y. Tagkape ako ma. Ala, agorder tayo di makan. Taglang lang tabangan. Ha? Wan, Marta. Di ka agpapain. Agyaman ako unay, madam. Awan anyaman na, Marta. Makitak adak kalan ti imbrasan ti bagi, Marta. Mariknak tirikat mo. Talagaan narigat, madam. Agmay-may sa aklaangan amang isaksakad kadagiti anak ko. Sisyaklaangan ti mangmanggad para iti masapsapol da. Nang ro na taagradwar manen itaatawan ti anak ko nga inauna iti high school. Ah, Wan, madam. Ikagkagumaak ti amin. Tapno makaadal dagiti anak ko. Kat adda kumamat magtengda iti biyag. Nga oray kasto'y tinapasamak iti biyag mi. Marta, amoyo ka di amasyan kami unay kada kayo. Kan maysa, makonsensya ak. Gaputan no saan kumaanarabyan ti asawak iti dating aldaw. Naitid na kumaadagos ti tangdandadani. Kat saanan anarabyan ijay sait. Tapno saan ko mga iso tinagsuspet saan da. Awan baso niyo, madam. Ken maysa. Inaramid yu ti amin akabaalan yu at imulong. Anang idepensa kan kuana. Ngam talaga nga awan na balinan tayo. Iso nga aklunan mi pailaang ti amin. Kanaganos kami. Addan to siguro panawan ang makarwar ti asawak. Ijay pagbalutan. Danos ni Dani, Marta. Katambok at tulungan ti Diyos. Kandi kay madanagan. Kasaritak ti asawak. Tapno tumulong kami para iti masapsapol dagiti ubing. Agyaman ako unay, madam. Agyaman ako unay. Agturpos kan inton bigat iti high school, manong. Agkulahyo kanton. Wan nga ro, dading ko. Naragsakak, manong. Gaput agturpos ka matan. Sumarano agtumot na agkulehyo. Ay, wala. Kamdya ka mo. Nagtulak pa yung agadalading ko. Kasimot ni nanang mangmanggad. Dahil jay laang nga agpaiso, manong. Ngamadamot ni Madam Gloria at tumultulong ka na tayo. Wana, ngam saan ang mabaling nga iti aming nga oras. Kat mang namnama tayo iti tulong da. Sa bagay, husto ka iti dayta, manong. Graduation inton bigat. Ngam sa anak una naragsak. Naragragsak ko ma. Nodda ni tatang amang imatang iti panaggraduar ko. Uwan nga rod, manong. Ngam anusan tayo pa'y tawan ni tatang. Amang ano umadanin ti panagruwar namat, ija ayan na. Nakaturpos kan iti high school, den sir anak ko. Katkablaan ka. Agyaman ak unay, nanang. Agyaman ak unay. Kapiti pa nagsakripisyo yo. Pakaragsakak launay amang paturpos kada kayo iti panagadalyo. Ken maysa, pagrebengak day takas inayo. Ngam siksika lang ti mangmanggad, nanang. Ang mga numarigatan kayo. Saan anak ko? Di mon panunutin day na. Dahito iti umuna abaligi yung awan ti amayo iti sidong yo. Kat sapay kumatagtultuloy latta ti panagsingsingpot yo. Tapno maragsakan mo ti amayo. Nga oray saan tayo akaden na.
Amo yumot at arigagay na launay timangtad itinasayang at amasakbayan kada kayo. O nanang, agadal kami anaimbag. Kabailan tayo ti amin. Mauray no kastoy ti biyag adimteng kata tayo. Papagayam, intay denggan ti may katlo apaset ti serye tayo italawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa iti biyag. Agyaman nak. Pasinorang karan nakmanan bakit? Wen lang ay. Gaputa kayat ko nga ibagakan ka. Anak ka-enrollan mi din sir iti kolehiyo. Oh, apay ngagsin na ay kalakay. Manupay nga tatawan nga agtalay na edak ditoy. Lakay, di ka mapukawan itinamnama. Ika gumaak ti agdiskitar. Tapno adda pagpiyansan. Saanan? Usaran nyo kidi itinal daw masapsapol yung timatmat gadam. Ngam kayat ko kumamot ang makarwarkan dito eh. Panawon lang ti makaibaghano ka ano. Sana ka mapukawan itinamnama. Gaputam mo nga dati Diyos. Lakay. Pangasyo agan anos kayo. Dumteng tumot lati aldaw nga agdadan natay manen. Kasaya tay tultuloy ulat tati panagadal yung anak ko. Wan tatang, masyanak kininanang. Gaputay sulayang timang manggad. Kahit kumatag trabaho, kahit kumati makaadal. Aganos kailangan baro. Dumtang to ti panahon na makaawid ak. Kahit makatulong ak iti inayo. Wan tatang, Igadyo ti panagadal yo. Tainton makalpas kayo. Makabirok kayo tinasaya at apanggitan. Kahit agsweldo kayo to itinawadwan. wan tatang, agyaman na kalagit ang abalakad yo. Wen, tauri adak dito pagbaludan. Naragsakak met orekas kasano. Gaputamok nga agad adal kayo. Wan tatang, da kayo ti may nga inspirasyon ko. Iso nga igagad ko ti panagadal ko. Wen barok. Italang amarik na tayo tirigat. Ngamdumtang to ti panawan. Ngagbaligi tayo. Kat makalungaw tayo itirigat ti biyag. Miss, amang ano ka sa pulam ti tulong? Panagkita kat natagsenday taawit mo. Ha? Iyag mo, kasi akong ti mga wit ti imot mo. Agyaman na kabsat. Nga misis akon. Adan asawa. Ha? Pasensya ka na. Kas lang amin awan asawam. Gaputa napintas ka. Ha? Melchor gayam tinagan ko. Siyakmat ni Marta. Maragsa ka na kamakamamukin ka, Marta. Wan gayam. Pangituludakan ka. Di talaang igid, Melchor. Tagurayak iti tricycle dita. Maragsakan ak unay, gaputa nagsisingpet, dagiti anak yo, Marta. Wan nga rod nanang. Adda sirbiti pa nagsaksakripisyok para kadakwada. Uwan nga rod, katsapay kumha, tagan anos kalatta. Wan nanang. Saan ang mabalin asumuko ak? 5 dagiti anak ko nga isakad ko. Pasensya ka nanak ko. Tamanulaang ti kabailan mi, ama itulong kan ka. Dakelan atulong ti mait itudyo kada kami nanang. Iso adakelan na pagyamanak dayt na. Ay, biyag nga agpayso aya. Wan nga rod nanang. Nuapay ngamin akas to'y tinapasamak. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aganos tayo anak ko. Amok nga agbaligi tayon to, iti mauding aldaw. Kan kas makita mat, uray kas to'y tinapasamak. Kabailamat apagadalan ni Denser iti kolehiyo. Umadanimot nga agturpos ni Jenny iti sekundarya. Kanti may sa akabsat na iti elementarya. Sa bagay, husto kayo nanang. Wan, katay tati pangkitaan akanayon na kayo at tultulungan tinamarswa.
Kailing konti pamilyak. Kasta mati lugar mi. Mano at tauan na nakabalodak. Dito lang upat ti suli na ti makitkita ka kwarto. Mano tauan mo tayo na nagbalinak adakas. Gapoy ti may sa basol at jak inaramid. Mano tauan na nagbalinak a kriminal. Iti may sa tao at jak pulo sinagsagid kan nakita. Nagsingsing petak. Amok ti dakas kan saan. Ngimapay akas toy. Siyak ti agikaro iti basol ti sabali a tao. Kayat kun ti sumuko. Kayat ko namalpas ti amin. Diyos ko, tulungan na tap namalpasan ti panagtutuo ko. Una yan na nagkasang tinapasama kiti pamilyam, Marta. Wen Melchor, day tati husto na pasama. Iso nga ita. Agmay may saak amanggad para iti masapsapol mi nga agina. Apay anay galis ti dilak. Naibagak mo't aminan kan kwa na tinapasama kada kami asa nga pamilya. Apay nga minakastoy. Nalagan o na irinakin ka, Melchor. Melchor, agyamanak iti oras mo anang dengeg iti istorya. Oray kaskasano, limag antirik na. Gapo iti panangibagakan ka iti amin. Awan na nyaman na Marta. Kat manipo dita, namnamam anak kasaganak amang tulong ken ka. Agyamanak, Melchor. Kata niya, agawit ta ka din? Itulod ka ninyo balayo? O sa rin ti tricycle ko? Unman nga rod, Melchor. Tani, rabi una yan. Wan Marta, amang ano makasalaw ka pa iti managdakdakes. Saan mat siguro? Nasisingpot ti tattao dito ayan tayo. Saan tayo nga amu ti panunot ti tunggal tao, Marta? Isungag sakbay kan agan anad tayo kumaakanayon. Masaya at matasimbangpet kayo, nanang. Kasangsangpet kumet. Ay, adda kayo matgayam. Ngam apay akas ti kusina. Nakawarwara. Pasensya kayo, nanang. Kasangsangpet ko ngamin. Kahit aglut-luto mo't ni Jenny. Nagay-ayam ngamin dagiti kakabsat mi. Isuan na, nagkaiwara dagiti ayam da. Ay, taasino tinamnamaan nyo ang mga sikaso kadagita. Siya, ay nabambanugak. Iso at tumulong kayo mat. Ha? Nanang? Katwan mat, iso asika, uray lalaki ka. Tumulong ka mat dito unag tibalay. Uwa, nanang. Madamdaman to. Mangantayo pa eh. Apag iso, nakaluto ni Jenny. Da kayo lang ang timangan. Nanganak kon itirwar. Kayat kon ti aginana. Nabanugak unay. Kat makaammo kayo matan iti adiyo. Jenny, apay nga takas jayo ni nanang. Ay, jak amo manong. Kanayon mo tinakas jay. Tunggal sumangpat, agong ungat. Pasaray saan pa'y amangan. Siya kun ti mga asikaso iti kakabsat ta. Anya? Si kanto ti makisarita kan kwa na. Amangan no damot parikot na. Bayamadin ko. Siya kung ti makamo makisarita ken ko na. Amangan no stress na lakit di. Isukas jay. Uwan manong, ngam kita ama. Amangan no masungbatam no agungat. Saan na din? Mala, mangan tayo kid din. Di mo pagparikotan ni nanang. Kasaritak to inton bigat. Nanang, Apay, aday bagam din, sir. nanang, adalang amin tikayat ko ngay baga. Gaputa ada tinadlaw ko kada kayo. Ha? Anya day na? Nanang, madlaw ko ngamin kat. Kanayon ang napudot ti ulo yo. Apay, adda ka di ti parikot yo. Ha? Awan? Ngam, apay nga rod akas ta kayo. Ay, awan day to yan ako. Di nakpakadanagan. Bannog ko la siguro, iso akas tuyak.
Pasensya kayon. Sigurado kayo ka din, Nanang? Uwan, anak ko. Nanang, no marigatan kayo namang papaadal ka na kami. Ibagayo ko matusto. Tapon urag sardeng akon. Ay saan, anak ko? Saan kayo nga agsardeng iti panagadalyo? Apay aliyo kadwa tinayo ngay may bimisita. Makumikom ni Nanang tatang. Ado ka nung amin taramidan na. Iso ha, sana bale. Umayto ka nung intun mawayaan basit. Kasta ka di. Wan tatang, Kumusta ni nanang yo? nasayahat matlat ta. Nasayat nga rin ba kasta anak ko? Wan tang, di kayo madanagan. Kaputan nasayata ka na hindi ka sasaad mi. Sapay ko ma. Takanayon kayo nga anan. Ken, di kanayon nga bilin ko kada kayo ha. Agan-anos ka nagsing-singplet kayo. Wan tatang, para itinaranyag ang masakbayan tayo. Kat kasano, Marta? Nakaikad din ka din? Juan Melchor. Kat, anya ti pangadeng mo? Sabay ko ma, ta positibo tayo ta. Ibagamon. Magagaran ako na yan. Una yun dayta, Melchor. Wan Marta, ay ayatan ka ngamin unay-unay. Iso magagaranak ang mga mo, no anya ti pangadeng mo. Melchor, addan asawa, kan addan anak mi. Ha? Ngambayat abo may bayag ti panagamamuta. Ininot anat nagtiriknakan ka. Amok asaan ang maiparbang daytoy. Ngam ay ayatan ka mat unay-unay. Agyaman ako na Marta. Kat ikarik, di kanto parigatan. Ayatan kan ipatag ka iti kastaunay, Marta. Nanang, intay kumamot sa rongkaran ni tatang. Sigurado kailiw na kayo dayjay. Ay, awan panawon ko, Jenny. Ado ti obraak ija palengke. Ha? No kayat yo, da kayo lang ang timapan. Mang tedak iti pamasahe yo. Agkukuyog tayo kumaamapan, nanang. Uray tamay sa laang mat nga aldaw. Ay na, tumaktak lang ang dayta. Isupay ti mapaglakwak ita nga aldaw. Nanang, idi pa'y laang asabali ti madmadlaw ko kada kayo. Dandani kasla diyo pa'y kahit amang tinaga ni tatang. Anya? Nanang, agpudno kayo kuma. Adda ka riti sa baling aramidan nyo? Ay na, Jenny. Bumalbalasang kan, ngam narugit ti panunot mo. Apay, adda ka di nakitam nga aramid ko. Ha? Di kay kat agyaman. Gaputa ikarkarigatan kayo abiyagan. Anya? Daytoy ti tandaan nam a Jenny. Di mon ulitan ti agisawang iti jak magustuhan. Laglagi pam nga anak kalaang. Makadlawon dagiti anak mo kan ka, Marta. Apay, di ka kadi mabutang. Nanang, adda ijay pagbaludan ni Dani. Manu atawan anagururayak. Ngam awan mat na pasamak. Kat, iso ka din anak relasyon ka iti sa bali a lalaki? Pakabasulak ka di. Nagbiro kakmat iti pagragsakak, nanang. Pagragsakam, nga oray pa kabasulam mat. Ay na, agpanunot ako maiti maminribo, itata na sa papay. Ay, didak ngamin maawatan, nanang. Dinak mat maawatan, Marta. Apay, saan ka makonsensya? Saan ka amaasyan kadagiti anak mo? Ay nananang, di na kon pakibangan. Gaputa uray addan relasyon mi kini Melchor. Ipapaay kumatlata ti pagrebengak kadagiti anak ko. Awanin, Manong. Talaga sa bali ti madmadlaw ko kininanang. Oras siya kading ko. Saan na nakaslady? Ang magagaran unay na agawidak. Di na pa yan damagan no kasano ti panagadal ko. Ay, oray siyak, Manong. Rumwar amasapa. Marabyan manin ang makaawid. Siya kun ti mangas asikaso kadagiti kakabsat ta. Iso sa anak pa yun ang makariprepaso no daduma.
Ay na, kasang dito yan. Sakit aggraduar ka mat itang iti sekundarya. Wan nga rod, manong. Ah, kasaritak ni Lola. Taon yan dito eh. Tapno isun ti mga sikaso ka dagiti babasit a kakabsat ta. Tapno may pamaysam mo ti atensyon mo iti panagadal mo ah. Insingasing ko daytan kininanang, ngam di na kayat. Kanayon namat nga apaan ni Lola. Kaputa di na kayat apakibyangan ni Lola tunggal marabyan. Una yan ni Nanang. Talaga nagbalbaliwan. Wan nga rod, manong. Nga mala, ikararagtaading ko. Asapay kumatawan ti rumso aparikot. Maornos tumot lang ti amin. Apay ka di, Marta. Kasla may kulkulang ka. Awan na ito, Melchor. Di ka nagilimad kanyak, Marta. Pangaasim. Melchor. Kasla marigrigatan akong amang ilimad iti relasyon ta kadag iti anak ko. Anya. Nagrigat ti kastoy. Pangaasim, Marta. Di na ko maisinsina. Saan ang maamuan dagiti anak mo? Ti may papan ka data. Juan Melchor, di ka madanagan. Saan ka nga isina? Gaputa ay ayaten ka unay-unay. Ngamsapay ko ma, tamaano sam ti kastoy a sitwasyon ta. Juan Marta. Amok, hindi pa lang. Ada nasawa ka na anak mo. Iso anak kasagana ka mga watitikas to'y sitwasyon ta. Agyaman ako unay Melchor. Kat sampay ko mataag talinaad ta anapudno iti tunggal maysa. Papagayam, denggan ti may kapat apaset ti seryeta yo italangwas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Nanang, graduation mo inton bigat. Asino ka di mangimarcha kanya? Ni Lolam, iso ti mangimartyakan ka. Ay na, no saan ko maanabalod ti amayo, ay kat isuan. Saan ka di anasaysayaat? No da kayo ti mangimarcha kanyak, nanang? Ay na, di kan agpili pa'y iti mangimartyakan ka. Ado ti trabaho, iso ani Lolam ti mapan. Anya? Apay, di mo kaya? Kwa, awan maaramidak, nanang. Ay na, saan ka agkasta-kasta, Jenny? Noan niya ti imbagak, iso ti masurot. Saan amabalin nga agsayang ak iti aldaw amanggad, gaputa adakit nga rod ije pagbaludan ti amayo. Ay nananang, saanin ang masapul nga ulit-ulitin nyo nga adda iji pagbaludan ni tatang. Gaputa amok daytan. Kan amok nga awan basol na. Alang nga rod, nanang. Sumra ka kon iti seled ko. Tamapan ko isagana dagiti arwatak ington bigat. Nasakit tinakam ko kininanang ating ko. Manong, Nalabasan natin ko. Aldaw ang mismo ti graduation mo. Ngam saan man laadim maray. Manulaang mo ti may isang aldaw. Ngaglangan ko may di palengke. bay amon. Awan matlaang ti maaramidan ta. Gaputan alpasan. Tinapatag, nakalpasa kon. Kat agkulehyo ak tumatan. Sana bale, adda kayo mat kinilola. Ala, di ka nagsan na ay manong. Nalpasan ti amin. Narabyan kayo itang ananang. Trabaho tinagapwak. Iso adi nakpagdamagan iti kasta din, sir. Nanang, Kat isumat. nanang, saan akong nga ubing? Tapno jak amo ti amin. Ha? Nanang, ado ti makakitkita. Ado ti mangibagbaga kada kami. Nga dati ka na kayo nakakuyog yung lalaki. Agsapa, aldaw kan malam. Kat amok nga iso ti makagabo. No apay akanayon kayo amarabyan. Anya? Wala na. Amo mintar aramidan nyo. Apay, nauma kayo ka din kinitatang. Ha? Sungbatan nyo ti saludsud ko na lang. Nauma kayo ka din kinitatang.
Nauma kayo kading kada kami. Awan dakas nga aramid ko den, sir. Awan. Iso adinak pagsawan akasla inauna kang iti siya. Melchor, talaga ang makadlawan dagiti anak ko. Ken kunada nga adu ti mangmangagda sayang gusang may papankadata. No kas na nga ron, di agdan natan Marta. Anya, Tangay kunam nga mudan, di nawayatan nga agdan na. ngam amangan numadaksan ta, Melchor. San mat siguro? Bayam, panunutak ana imbagdait asing-asing mo. Wan Marta, taplosan ko mga kasto iti kanayo na sitwasyon ta. Nasayat mat ta sinarungkaran nakmanin, pare Arthur. Wan pare. Ket amangan dumagas met na Madam Glory inton madamdama. Ay, Oh. Apa yang nagsinai ka pare? kailiw kong ti pamilyak. Ang imapay nga taasaan dan asimar sa rungkar. Ha. Nagro na ti asawak. Nabayagan day di na udi nga imay dito eh. Amangan makumikom iti pisto na pare. Ket dagiti anak mo. Makumikom da, ipagadalan da. Mawatag dagiti anak ko. Ngam ti asawak. Saan mat asigod akas jay. Amang ano yung sukat na kon. Di kag panunot iti kasta pare. Patsik ka saan ama aramid ti asawam da jay. Sapay ko ma. Ay, mapukpukawan akong itinamnama. Tungpal biyag siguron. Ngagyanak dito eh. Pare, di ka mapukawan iti namnama. Rumwar tumot lang ti kinapudno. Maamwam no asino ti husto ang nagbasol. Manong, pudno amin ana idanon kanata. Jenny, Ni nanang timagmag na. Ada na kasalabay kan ko na. Dagiti awanan pa sige ading ko. Sabtan tayo ta. Magnakit akan kanikit. Na magnakmat iti makanawan. Sabtan tayo ta. Wan manong. Ang kasala mabutang nga. Amangan no makaparnoy ta iti skandalo dito. Awan unay ti tao dito palengke ading ko. Isa di ka madanagan. Basta magnakalat ta. Kat siya kundi makaamuhag sao. Apaman amasabat ta ita. Ala, wan manong. Ngampa nga asim. Agkalma ka kumalaan. Ket, sa dino nga iti panganan ta, Marta. Uray sa dino, si kanti makaamo. Ngam saan taon na yung agbayaga, ang mga numarabyanak unay. Wen, di ka matanagan. Nanang. Jenny, Nana, agrara na tayong gayam nito eh. Ket, ha? Adagayam ti kakuyog yo. Asino day ta? apay nga da kayo dito eh. Adalaang ti mapan mi ginatang. Kita pagiso. Adda kayo gayam dito eh. Ala, intayon. Aguray tayo iti tricycle. Agawid tayon. Ket kasano ti kaduhayo nan? Agawid tayon kunak. Awanin ti adupay asao. Da kamin amis mo tinakakita nanang. Isa saan kayo nga aglibak? Asino tinangibaga kada kayo asisi imandak na? Ni kaditatang yo? Awan nanang. Di yo kumairamraman ni tatang dito eh. Gaputa awan ti amuna, iti amin ang mapaspasamak. Da kami tinang panunot iti wagas. Tapno maaktuan kayo nanang. Tapno mapanagnikan mi. O saan kami anagbidot iti atap mi. Sige, tangay ammo yun ti amin. Tangay da kayo amis mo tinakakita. Agden na kami nga rodan kin ni Melchor. Anya? Ay saan nanang? Di yo aramidan kumatikas to eh. Saan mi akayat ang marakrak ti pamilya tayo? Awan ti makunayo siguro kanya. Gaputa inaramid ko amin a pagrabangak. Panawan mat siguron. Tapno panunutak ti bagik. Ti bukod ko a pagragsakan. Apay akas to'y nanang.
kunak man nagtitinulong tayo. Ag-inanos tayo. Kat urayan tayo ang makaruan ni tatang. Tapno makapagditin na tayo amin. Manon atawan tinapalabas. Kat awan apulos tinapasamak. Awanin tinamnama ang makaruwar pa'y jay amayo ijay pagbaludan. Apay nanang, napukawan kayo ka din itinamnama. Nalipatan nyo ka din ti kanayon nyo nga ibagay di. Nga awan ti sumoko kada tayo, aging ga iti di tayag baligi. Pakawanin dak. Ngam nakaikadang akon. Makidin na akon kin ni Melchor. Kat di kay madanagan. Itugot ko dagiti babasit akakabsat yo. Tapno awan parikot yo. Saan? Di yo itugot na kiti kakabsat minanang. Da kayo lang ti pumanaw, no iso ti pagragsakan nyo. Awanin, Lola. Talaga pimanawon ni Nanang. Hay, dadaal talaga ti ulo ti inayo. Lola, ngam saan na bale? Adaak amang kitkita kada kayo. Syakon ti kadwayo di ti balay. Ngam kasano da ito yan. Amang ano saan kamin ang makapagtuloy nga agadal. Ikagumaan tayo, apok. Wen Lola, ipakita mo kininanang, akabailan mi ti amin. Kagurak ni Nanang. Agraman day jay a Melchor. Ginundawayan na ti kaawan ni tatang. Maragsakan ak unay ang makakita ka na kayo, anak ko. Uwan tatang, kailiw kayon, isung adda kami. Ninanang yung ay. Tatang, Ura di yo ibaga. Amo kon ti amin. Ha? Amuyo ti amin, tatang? Ado ti gagayam ko. Ket saan laad na kayo ti mang sarsarong karkanyak. Naibagadan kanyak ti naramid ti inayo. Namuan nyo gaya man, tatang. Kagura mi. Nangurunak yan ni nanang. Di na pinampanunot ti pamilya na. Di ugurayan ti inayo. Maawatak. Gapot na ng bayaga kong ditoy. Ha? Uwen. Respeto niyo ti inayo itilaksid ti naramid na. Dumteng tutikan nito ang makaamiris. Barang maurnos ton. Inton makaawid ak ija lugar tayo. nagtanok kayo, tatang. Kat day dati may sa adayawak unay kada kayo. Ne, ada kamat gayam di tiruar barok. Kat kasla na unag ti pampanunutam. Apay nga agsan na ay ka. Pampanunutak ti mapaspasama kiti pamilya mi, Lola. Apay nga takas to'y. Ha? Nabalog ni tatang. Ang awan basol na. Nabayagan na girikrigat kami. Kapo itikawan na. Sa itat, pinalawan na kami mananti nami. Den Sir Barok, nariga ti mapaspasaran nyo ita. Umsapay kuma, tadi ka agpampanunot iti anyala dita. Lola, Jak agsarday ang makisarita iti inayo. Barang maamiris na tibidot na, kat agsublinto matlang. narigat abirokan ti sumbat na. Napay akastoy ti mapaspasamak, Lola. Ngam ko nakiti bagik. At talaga siguro akastoy ti gasat mi asa nga pamilya. Apay nga may kayo pay laang dito'y pwesto, may nanang. Anak ko, talaga ka di abimmato ti pusom. Ha? Awan ti asawam iti sidong nakiti anak mo. Kat ita, mainayon ka. Apay, di ka kadimaasyan kadakwada. Kas iti kinunak, nanang. Panawan mo't siguron tapno birukak ti pagragsaka. Wan nabiro kam ti pagragsaka. Gamisumot ti paglidayan kan pakasaktan nagiti anak mo. Kan maysa, di ka kadimaasyan kini Dani. Linipat ko ni Dani. Iso apang nga asiyo kuma.
tadi yun balik san tinagan na. Kandi kay madanagan nanang. Ipaay ko lat ti masapsapol dagiti anak ko. Agi patuludak tumanan, apaman nga damaurnong ko. Kaslawanan ti ganas ko agadal, Jenny. Saan ko makasta, Manong? Igaad mo kit din ti agadal. Kaslangarod na wala na ko ni tinamnama. Hindi pimanaw ni nanan. Kaslawanan ti sir-sirbi ti amin. Pangaasim ko Manong. Tadi ka kumamutan mainayon. No nang sakit tinaka mo kininanang. Saan ko maati panagadal mo ti pagpapasam? Igaad mo kit din ti agadal. Tapno maadan tayo mat itinaranyag ang masakbayan. Jenny, Laglagi pang. Adda tatang. Dalola. Kandagiti kakabsat ta. Kan barang makaamiris tumat ni nanang. ala, uwan natin ko. Pilitik nga iulo ti panagadal ko. Baring mailipas ko daytoy a semester. Awan ba't ni Marta dito yung pwesto na? Adalabit na pananana. Apay, adda ka diti damagan niyo iti asawa? Asawa ko na. Kaya't naasawan. Si Kangaro, di kakabkabalay na. Ha? Barok, siyak ti ina ni Marta. Kat imayak, tapno kasaritak kuma itinalapat. Ha? Tangay kat si katinadaanon ko. Si Kan ti kasaritak. Anya kong ti ibagayo nana. Barok kapay. Kan rumbang kuma, abalasang ti pilyam. Wano asawaam, kunak kuma. Anya? Wan barok, di kumapadam nga awanan asawa ti pilyam. Sana ti anak ko. Gaputad ang asawa kan anak na. Madadaal do itultuloy yula ang ti relasyon yo. Naibaga kanyak ni Marta ti amin. Iso ang nagdesisyon kami ngagtinna kamin. Kan maysa, ay ayatak ni Marta. Si bibiyag pailaang ti asawa na, barok. Katdakkel ti posibilidad na. Ngagsuble. Gaputan na pabasol laang. Iso ang masiguradok arumwar tumutlaang. Kat agdadan na dan tumanan. Iso ang pangaasim barok. Waya-waya amon ti anak ko. Kat mangsapul kan iti sabali. Napan ni nanang mo di pwesto. Kat kinunana, asinaan ka kanon. Ano? Dahito ti pudno. Ay na, bye-bye amon. Di mon ikaskaso ni nanang. Api nga min anapan pala ang iti pwesto. Marurutak kat nga. Bayamon, kahit na lang siguro nga gawid kay Jabalayo. Mawatak mat. Gamjak mat itulok. Gaputa ay ayatan ka unay-unay Marta. Amunday ta. Agsardeng ako nga gadal, Jenny. Anya? Ay saan amanong? Pangaasim. Kulehiyo ta na dua. Kat dumaktakal ti gastos. Iso ang isasaya atin. Lumanggadak kat si kalangan tagtuloy nga gadal. Anya? Wan, Jenny. Si kanta gadal kat manggadak. Tapno makatulong akmat amanggat. Para iti masapsapul dagiti kakabsat ta. Nalaos na itan apa nagsakripisyo, manong. Insakripisyong tibukod mo apagimbagan para kada kami. Pinanawan na tayo ti ina tayo. Kadkas jay tinapasamak iti ama tayo.
Papagayam. Denggan nyo ti may kalima apaset ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasas iti biyang. Marta, talaga ka din, adi ka nagsubli, di balayaw. Anya pa'y lang ang tiga po ng agsubli ak nanang. Naragsak kamin kini Melchor. Tawanan tinapalabas. Manipod pimanaw ka, di balayaw, anak ko. Wen nanang. Tawanan tinapalabas. Sipod nagden na kami kini Melchor. Kat aging kaita. Awan tinagbalin aparikot iti panagden nami. Iso akayat na asawan. Talaga ada kami ti para iti tunggal maysa. Nagasatak iti may kadwa nga ayat nanang. Anya? Apay, panagkunam ka di, kat malas ka kini Dani? Awan ni Dani dito'y nanang. Iso anawayaan. Anak ko, apektado dagiti anak yo, gapo iti napasamak. Nagsardeng pa yan ni den, sir iti panagadal na. Gapo taag kurang kat nga rod ti aramaten da. Nasaya at mat na. Tapno tulungan na dagiti kakabsat na. Kat sika nga inada. Ar-aramidak matlat ti pagrabangak nanang. Wan, anak ko. Ngam saan nga umdas nga agipat patulod ka lang iti kwarta. Masapul damot ti presensyam kas ina ijay balayo. Ay, Ala, di kan pilitin, Marta. Ngam sapay ko ma, tawan ton ti pagbabahuyam iti udi na. Sumakit mo't gam ti sikat, no diretso ti kumboy. Wala pare. Amangan no maikawa ka. May kawak nga ron. Isa amarit na naktibanog ko. Damo lang dayta. Into nagbayag, mayroam kanton. Kasta nga ta pare. Wen. Kasta kami di. Awan anyaman na dayta. Kabaw ilak dayta nga ibturan. Tinapatag. Adda panggitan. Apa narabyan ka, Marta? ado nga minti customer ije palingki. Iso an naladawak anang rekap. Sayang mat no masapak amang rekap. Kat ado pa'y ti agatan. Udno ka diti bagbagam? Katuan mat. Kaano pa'y aya nagulbudak kan. Siguraduam lang, Marta. Ha? Diyak kayat nga adda ka inagaw ko ken ka. Gaputa ay ayaten ka. Melchor, awan ka inagaw mo kanyak. Iso adi ka kumaagsao iti kastan. Apay man na nagsinay ka. Unay magnamin ng tigastoy. Puro rigat ti mapaspasama kiti biyak. Nagpapada tayo na. Tinapatag. Nasalun at tayo lata. Wala. Nabibiya kayo. Gaputa ka din layo ti si bubukal na pamilyayo. Day tati nagdumaan tayo. May maganos ka laeng. Sana bali. Tadamot dagiti kakabsat mo. Wan pare. Isudo ti makagapo. No apay nga ikarkarigatak ti manggad. Sikaw magam, Jenny. Uwan tata. Kaya't ko ang makasarita ti inak. Awan tinam. Adda na panan na. Apay ka di. Adala ko makayat ko nga ibagakan ko na, tata. Iso nga imayak dito'y dagusyo. Anya da, Jenny. Kwa, ibagak tulaangan kininanang no agrana kami. Anya. Dakin ka. Alang nga rod, tata. Agpaka na akon. Kat pakikumustaan nyo latan ni nanang. Nasaya ti ka sa tinayo. Gaputay aywanak. Isungawan ti pagdanagan nyo. Ay, aywanan taropang. Sikat ti makagapo. No apay anadadaal ti pamilya mi. Marta, may di anak mo a babae. Anya, tapay ka no? Diyan ka mo. Di namat imbaga. Anya, Amudan ti dagusta. Amang ano agabuso da. Kat masansanton ti umay da ditoy. ha? Kita, Marta. Amang ano itid mo amin abirok ta kadagiti anak mo.
Agibati ka iti para ka data. Jak kayat, kay suda lang tigas gastusam. Kat jak kayat atunggal umayda. Kat day talang agdaw-daw at aramidan da. Di ka madanagan. Bagaak ida adidan umay ditoy. Kundi kagdanag. Gaputadyak ida ikan itinawadwad a kwarta. Apay ngay may kaijay dagos mi Jenny. Nanang, gaputa na bayagan adi kay nang tad iti allowance mi. Agkurang ti birok ni Manong para iti masapsapul mi nga agkakabsat. Anya? Iso amang tad kayo kumamot iti kwartayo, nanang. Masyan kayo kumamot. Diyak magustuhan ti panagsasaum Jenny. Kandiyak magustuhan ti ipapan mo ijay dagos mi. Iso adi mon ulitan. Anya? Kasanon no emergency, nanang? Kasanon no talaga akasapulan amapan kami ijay? Saan kayo amapan kunakmanan? Saan akayat ni Melchor amapan kayo ijay? Diyak kayat nga agsubang kami kapulaan kada kayo. Anya? Tanapat patagpay dayjay alalaki? Ngamda kami, nanang? Alaam da ito'y akwarta kat agawid kan. Amangan numasangputan na ka ni Melchor dito pesto. Kat makita na day takwarta nga inted ko. Talaga nagbalbaliw kayo, nanang. Ngipay gaya man tata Melchor ti sakit nyo. Imbes ada kami. Pumanaw kan kunakmat. Apay, mabutang kayo ang makita dak, nanang? Mabutang kayo ang maamuan na ang nagdawatak iti kwartayo? Rumbang kumaamaawatan na rayta. Gaputa idi pay laang saanan alimad kan kuana nga addan anak yo, nga obligasyon yo. Anya? Saor kayo, nanang. Mabutang ka mapukaw ni Tata Melchor. Ngam ayos laang kan ka, amapukaw kami a pamilyam. Sapay la kuma. Tadi ka agbabawi. Ala, pumanaw akon. Kat agyaman ak itiraytoy agatat. Nagsakit dagiti imbagbagan ni nanang kanyak, manong. Apay akas jay ni nanang. Nagbalinmatan ang managing bubukod. Talaga nakulapan ang tipanunot na. Nagsakit. Apay adi na tayo matan panunutan. Makaamiris tungot lang ang tinatayo. Maamiris nanto. Anapat patag tayo pamilya na. May pasigurado ken ka dayta. Manong, Agananos tayo ading. Kasi ti kanayan nga ibaga ni tatang. uwan manong. Patsak nga agpatinggan tumatlaang daytoy. Amok, apanubok laang kada tayo daytoy. Ay, Madia. Mariknak di ulaw ko. Ipikto siguro tinainom kong arak. Sapay, awang tinakapila tricycle. Ano ito orasin? Ay, tsak nalaptan ti bagi ngayon minumita arak. Kalpasan na umamuak amin ng imbagbaga ni nanang. Kini Jenny nga ating ko. Ha? Ito sumungad. Kapsat, lain pag-arabihim. Aguray ka kadimot langit ti tricycle. Di kagbutang ating ko. Sana kadaki sa tao. Pasensya kayon, Manong. Wen, aguray ang kumaiti tricycle. Agawid ak iji dagus ko. Apay, nagkapam ka di. Rabi iunay na. Nagkapuak iji trabaho, Manong. Alas 11 ngamin itirabi iti dismissal ko. Iso anarabianak. No kasta, agtrab-trabaho ka. Wen, Manong. Agtrab-trabaho ak iti may sa a fast food restaurant. Saan ka di nga gis eskwela? Agis eskwela, Manong. Nga may sa ak a working student. Agsipod na agkurang timatmat gadang dagiti dadakkel ko. Sika, papanam? Agawid ako ni Tidagos ko, aling. Kat, agad-adal ka kadimat laang? Sana na, aling. Nagsarde nga. Apay ngay. Gapuy ti kinarigat ti panagbiag. Mabalinmat nga working student ka. Kasla siya. Manggadaklatan na. Kat dagiti kakabsat ko ti pagadalag.
Agbirbiro kak nga rod iti master kak anawadwad kumamot basit ti biro. Swerte ano makastra ka dito'y manong. Ngam no kayat mo. Agabrod ka. Uwan ko maa. Ngam awan mo ti busbusik nga agabro dati. Ado ti ahensya ti gobyerno amang ididyaya iti trabaho ijay abroad. Awan ti mabayadan. Tila ang allowance mo ti kasapulan. Padasong ti agdamag manong. Uwan ading. Agyaman ako na ya. Awan anyaman na manong. Ni, adan tricycle. Nasaya at mat, tapno makaawid dan. Makaturturo ka ko. Uwan nga ron. Ngam, adong tinagistoryahan ta. Ngam saan ta pa'y ngagam amo? Siyak ni Dancer. Mabalin ka di mat ama mo ang tinagan mo. Wan ngagpay saan niya. Siakmat ni Cherry, manong dancer. Aging gayta. Pampanunutok pa lang ni Cherry. Ganda kiting bagbagana. Nagmay tising-asing na. Kitsan kami pa'y ngagam amo. Ngam, ang mga nisong ti instrumenti apo. Tapno mapasaya at kumatipyag mi. Anyang tanong padasak timbagana. Sabi ko matamakitak man ni Cherry. Hoy, din sir. Iti pa mingmingam ti kisami. Anya pang panunutan. Ah, Anya pang panunutan ko na. Tadi ka pala maturog kat ni rabiin. pampanunutang harod. No kasano mapasaya at ko tibiyag ni sa nga pamilya, Arman. Anya? Wan Arman. Tani, gagit ko amin agagit. Yung kasla, awan mo ti mapaspasamak. Ay kitawan dakas na. No kaya't mga padasan ti sa bali apang gadan. Padasan. Ngayon kita ma. Tadi nadalos apang gadan. Iyag mo amin a kwarta, Marta. Anya, Kunak. Iyag mo amin a kwartam, tas siyak ti mangigam. saan Melchor? Na, Awan mo tinagsaritaan ta akas ta ti mapasama. siya kung di mangidulin iti kwartata. Sana bale, tagila sinakto iti para kadagiti anak mo. Apay ka di akas ta kan Melchor. Saan ka mo't asigod akas ta? Awanin ti ado sa o. Iyag mo ti kwartam, munutong pain ka. Alang hunan. Ingkaalaan ti kwartak ijebag ko. Ingkan! Apay anak balin akas to eh. Daytoy ka din ti pakakitaan abid to tinaramit ko. Oh, apa yan nakatalo na kamatan? Wano, kaya't mo nasubyan ti pamilyam. Saan? Awan ti panunot ko akas ta. Sigurado ka kadi. Aka ba alam ti manggad iti sabali a pagilian, manong? Uwan nga rod, barok. Kasla ba dadag anak unay para ken ka? Kapagilak, Jenny, Lola. Yan may isa. Saan na may babawi pa eh. Gaputan nalpas amin na napapeles ko. Aramidak da ito'y para kada tayo mutlaan. Ala nga rod, apo. Palubusan ka. Nga magananad ka kumaakan ayon ijay. Well, Lola, saan kayo madanagan? Madanagan lang amin. Agbay may sakan to ijay papanam. Asinon to nga itikadkaduam ijay. Adon to ti mamamok, Lola. Adan to tagbalin agagayim ko. Ken da kaming to tagtitinulong. Ala, wala po. Kat di mo pa kadanagan dagito'y adim. Siyak ti makaam mo kadakwada. Agyaman ak, Lola. Ngamsakbay ti flight ko. Sarong karan tayo manan ni tata. Takayat ko tagpakadakin kwa na. Ay, barukan balasan kay gaya man anak ko. Baka kita alumakayak matan. Tatang, Tatang, imay kami. Gaputa kahit ko tagpakadakin ka. Agpakada. Uwan tatang. Agabruda. Inak ibirok tigasat ko. Parang nasaya at masang putak at trabaho ichay.
Oh, aping agluwa kayo, tatang. Malidaya na anak. Gaputa manu at tawin ang tinapalabas. Ngamawan pulos na ramidak. Gaputa nakakulong akbilang. Mawatan kayo, tatang. Kaday tati may saga po na. No apay nga ipapatik ti umatayo. Agur nungak. Tapno ilaban tayo ti pagribangan nyo, tatang. Anak, Wantang, aramidak ti amin. Tapno magunudyo ti pan nakawaya-wayayo. agyam anak. Da kayo langin ti mangmangtin itikirin ko. Manuad na rasan nga inbaga da nga danamnamak amawaya-wayan. Baging ka ita. Awan tinapasamak. Talaga siguro akas to'y nung nakurapay lang ti may sa tao. Ikagumaan tayo ti amin, tatang. Manggadak. Tapno at dati aramatan tayo. Nay, apayan Marta. Kaslamatan ka la at abimakit ka. Kita manday talangam. Nanang, Apay, ada ka di parikot mo. ay awan, nanang. Apay nga rod akas ta tilangam. Talaga akas ta, nanang. Ay na, bumakit ka nanak ko. Dadakalan nagiti anak mo a pinanaawam idi. Elementaryan ti inaudi nga anak mo. Kat adamo tan iti sabali a pagilian ti inauna nga anak mo. Ita, di ka kadi makonsensya iti inaramid mo. Di ka kadi mailiw kadakwada. Nagabrod ni Dancer, nanang. Wan, nagabrod. Gaputa kayat na nga ipaayan iti napintas a masakbayan dagiti kakabsat na. Anya ka a klase nga ina. Nanang, Isumat Marta. Anya ka a klase nga ina. Tain sukat mo dagiti anak mo. Iti bukod mo a pagragsakan. Huston, Melchor, di na kuntumpaan. Awan lalaki. Ha! Di kat aglibak, Marta. Madlaw nga da lalakim. Awan, kanayon kumot nga ibagatay takan ka. Awan lalaki. Ulbod! Mga si Melchor, patyan na kumamat. Apay aya nga ipapilit mo nga da lalaki, katawan nga rod. Apay aya nagbalin kamot na siluso italo maklakay kan. Ala! Tumakter ka ditan! Ingkagluto! Nabisina kon! Uwan. Apay akastoy matan ni Melchor. Agpapapawi kasi murot kan kuana. Ngamanya taramid. Mabainak mat nga agsubli ka dagiti anak ko. Kan amangan no di da ko nawatan pa. Isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo italawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasngas iti biyang. Panga si Melchor, saan ka kumamatakas na? Awan lalaki, patyan na kuma. Manipod ita. Saan amabalin arumwar ka no saan nakakakuyog? Anya, Nalawag timbak ken ka, Marta. Awan ti rumwar no di nakakuyog. kat kasano ang makapagtrabaho ak no masapul akakuyog ka kanayon? Duatan ama pa ni Palengke. Anya, Oh, apay, di mo kayat. sige, no iso ti kayat mo, iso ti matungpal. Kantap no mapanagnakam nga awan dakas nga aramide. Tatang, sapay ko ma. Ta saan kayo ang mapukpukawan itinamnama? Napananggad ija adayo ti kabsat ko. Tapno makaornong. Kat mailaban tayo matan ti karbangan nyo. Anak ko,
Amok asaan analaka ti amin, tatang. Ngam man adda ti panagtalag tayo iti Diyos. Malasatan tayo ti amin. Wan anak, kat agyaman ako unay. Ipatpatagda ka unay-unay, tatang. Isong aramidan tayo ti amin, tapno mawaya-wayaan ka. Kat di kay madanagan, uray narigat ti adda pa nagbiag tayo. Uray agkurang ti magastos. Agadalak na imbag. Tapno addamat ka na kami ti makalpas. Kat apaman ang makalpasak, isagot ko kada kayo ti diplomak. Agyaman na anak ko. Talaga ananakam kayo. Tatang, Kumusta matinti inayo? diyan ka mo. Saan mo tananap-napan ijibalay? Nasaya at siguro ti kasasaad na. Isuad di na kamin pagan ano. Maawatak ti inayo. No apay anaramid na ti kasjay. Talaga kit di ama naging bubukod ni nanang, tatang. No napatag tayo kan kwa na. Saan ko mga umdas dagiti pasamak, tapno panawan na tayo. Kan rugitan na ti ulo yo, tatang. Ha? Da kayo, nanang? Uwan, Jenny. Kat sampay kumatapastar ka na. Ala, sumrak kayo, nanang. Agyaman ak, Jenny. Adda ka dit ibagayo? Mayak, anak ko. Tapno umay agkid ako iti pamakawan. Ha? Wala na. Kat sampay kumatamapakawan na. No maipapan iti pambakawan. Saan anarigat nga ipaayday ta, nanang? Ngam no ibagayo nga agsubli kayo kada kami. Ladingitak. Ngam jak masungbatan day ta. Ina kayo lata. Ngam saan amapunas ti sakit amarikriknakkan ka. Ti panang lipot mo kinitatang. Kan ti panang baybay ayo kada kami. Ni manong tinang baklay ti responsibilidad yu kuma. Kat day ta tinagsakit unay nanang. Ala, anak ko. Pumanawakon. Kat agyaman ako na iti oras mo. Arabiin nanang. Mangan kayo pa'y. Kat oray dito'y kayon amaturog. Masaba kayon tulaangan inton bigat. Saanan? Agawidak ijay dakus ni. Sana bali. Ado pa'y ti tricycle ang paglugan. Lola, aggraduara kon iti kolehyo. Ngamkas iti sigod, da kayo manan ti mangimarcha kanyak. Ay, Jenny, apaok. Nagkid daw iti pamakawan ni nanang. Napakawan ko mat. Ngam apay asaan adim maray. Kat amo namat nga itangal daw ti panaggraduar ko. Talaga kiti asa anak anapatagkan kwa na. Ay, sana bale, tadak mat akaduham, apok. Un lola, kat pagyamanak unay dayta, sapay kuma, tama ka amiris mat ni nanang. Uray saan kami pa'y anak kasagana, amang awat manen kan kwa na. Umay na kumamot sa rungkaran dagiti kakabsat ko. Ay, bay amon, apok. Saan pa'y siguraw anak ka amiris ti inayaw. Hello, ading. Kumusta kayo ditan? Aywen, kablawon kayo ti panagturpos mo, ading ko. Agyaman ak unay, manong. Kat bunga ti panagsakripisyong amin daytoy. Panagsakripisyo, ken panagananos mo, ading ko. Wan manong. Ay, talaga na imbag ti Diyos. Tauray kas ti kasasaad tayo. Nakapagturpusak lata.
Kat barong makapagturpos mat dagiti kakabsat ta. Wana ding, talagang adasi ti Diyos. Ket, anya ti plano mita? Mapanak ija ayan ni tatang. Mapan ko ipakita ti diploma. Wana ding ko, patya ka maragsakan dayjay. Wan manong. Agbakasyonak mo tita pagilyan tayo. Inton sumaro na bulan na ding. Nakagraduar kagaya man, anak ko. Wan tatang. Katkas itinakunak idi kada kayo. Isagot ko kada kayo ti diploma. Agyaman ak unay, anak. Agyaman akmat. Kaput adda kayo nga inspirasyon ko. Nakapagturpusak. Iso nga agsapulak matan iti panggadak. Manggad ka, Dagos. Wan tatang. Tapno saan asayang ti panawan. Uray ti pribado pay lang a kumpanya. No saan ang makastrak iti government agencies. Mala, adakan ka dita. Ikararag ko at arabayan na ka tinamarso iti panagbirok mo iti trabaho. Ket ipaay na ti talaga aparakan ka. Agyaman ak unay, tatang. Aywan gayam. Sumangpat ni Manong inton sumaruno a bulan. Kat asikaswan na batan di para kada kayo. Ay na, maragsakan ak unay a makakita kan ka, Barok. Kastag mat lola. Ay na, kailiw kayo una yan. Ngam, naragragsak ko ma. No kumpleto kayo masang putak lola. Adan to, Barok. Dumtang tuday ta. Well lola, nakagraduari ni Jenny. Adamot basit nag-improvean ti balay tayo. Makunak anagasat kami lata. Ket adayo tinaturong ti biag mi, uray kasano lola. Ay, husto ka, Apok. Iswa ka na ayon ko nga iba ka. Asaan kayo, asumukso ko. Well lola, ket agyaman ako na kada kayo ha. Ala, enjoy am ti panagbakasyon mo. Una yung tigayem ko. Kasto yung oras timbagak. Apa nagsabat mi. Maging gayta. Awan pa ila. Sakit awan ti makitak ngam amok dito'y ang mabalin ko kumakasarsarita. Unay lakit. Ha. Ti babae anak katugaw iti batog ko alamisaan. Kasla pamilyar ka niya kita. Nakakita nga takin ko ano. Ah, aywan. O sa anak ang nagriro. Iso ni Cherry. Asit kakman, barang iso. Miss, mabalin ka diti makiabay ka? Awan pa yung amin di kadwa? Mabalin man, sir. Sika? Sika ka di dayta, Cherry? Wan manong, siyak na ron. Mailasin ka pailaan. Sika din nakasaritak idi pagururayan iti tricycle. Saan ka din? Wala din ko. Ay na. Malagip na palagaya ma. Wan amanong. Kat, kumusta ka itan? Kasi tapo. Nasaya at mat. At nagbaliwan ti panagbiag. Uray kas kasano ating. Maragsakan nak amakangag iti dayta manong. Wala din ko. Kahit takalunay ti panagyaman ko kenga. Kapatano din ak binagbagaan iti. Ang magano tiyak nakapanunot. Ang makigasang-gasat iti sa balya pagilyan. No kasta, nag-abroad ka? Wala din. Apaman nakapagsarita tayo di. Nagpampanunot ak. Kat pinadas ko. Kat si ti Diyos. Masaya at mo tinasangpot aki dyan. Iso adakkel ti utang ko na yung bag-anakim gan ka. Awan anyaman na. Maragsakan nak. Kaputadakil gayam tinaitulong ko. Idi kun-kundit apang magbagak idikan ka. Sana kung kundit. Kaputa, dakkel tinaitulong na kanya kading. Katsika, kumusta ka matan?
Nailupas mo ka din ti panaghadal mo? Wan manong, nailapas kon. Kat may saak a nurse itan iti may sa pribadong ospital. Agsinatan, Melchor. Gaputa dinak ammo a respetuan. Anya? Insukat ko ti pamilya kan ka. Gaputa pinamatinak nga ay-ayatan nak. Aginggat inggana. Nga magpatingga kamot lagayam iti sao. Iso ana saysaya at no agsinatan. Iso ti kaya mo di iso. Niya. Ngam sa anak a pumanaw. Aging gaadyak maala ti karbangak. Isoblim amin a kwarta nga igamo. Awanan! Naibusan! Di mo ibagang awanan. Oh. Kaputa amok nga indulin mo iti bangko. Kad si kalaang tinainagan. Iso nga itamot laang. Ing kairwar ti kwartak! Ay, jakamaw, no anya ti ibagaken ka, Marta. Jakamaw, Nanang, dadakelaw, dagiti anak mau. Sa kagsublay. Ay, jakamaw, no awatan da kapay. Pangaasiyo ko mananang. Tulungan ta. Jak maikarey, matulungan ka, anak ko. Nga may pakitam ko mga umuna. Di pa nagbalbaliw mo. Parang makita na dayta. At maawat da ka. Wananang. Katsapay ko ma. Tamaawat dakmay. Marta, Wandani. Inturturod ko ti imay. Gaputa kayat ko ti agkid ako iti pamakawan kan ka. oh, Aklo nag-adakkel unay tinagbitotakkan ka. Ngamsapay ko mata mapakawan na. Naamiris ko dagiti bidtot ko. Katsapay ko mataikan nak iti maikaduagon daway. saan ka nagimula iti sakit tinakan? Isuat na laka napakawan ka. Maawatak, no apa asimurot ka iti sabali. Ket naragsakak ta nagbabawi ka. Barang ipalubos ti hapo, amaurdos ti amin kada tayo. Ket makapagdiden natay manen asa nga pamilya. Ay namano, maragsakan ak unay para kan ka. Agayan ayat kayo gayaman kinimanang cherry. Wana din ko. Nalaos nga rudragsak ko. Kaputay inayat nakman. Kita man nga agpayso ti gasat anya. Kasla aksidente laang. Ti panagsabat yu idi. Ngam ita, da kayo matgayam ti agkagasat. Wan nga din ko. Kat agkasar kayo nga rudan Sika amon. Agsaga na kami pa'y Wan ka di manong. Saan ang maala ti inapura dayta? apay, kaslada pa kariribukam unay, dancer. Mariribo ka na ka talaga, Cherry. Diyak amuno niya ti ibagak. Apay ka di. Ibagam barang adda may tulong ko. Ay. Agsubsubli ni nanang nitisidong mi. No pamakawan lang. Nalaka nga itet. Kamno ti ko na nang agdiden na kami manen. Iso ti jak madesisyonan. Ha? Wen Jerry. Kahit ko ang maunos ti amin kada kami asa nga pamilya. Iso akayat ko nga awaten mi manen. Kamno pang panunutak ti napalabas. Iso ti manglaplapad kanyak amang ibaga. Asilulukat ti ruangan ti balay para ken kuana. Dancer. No para kanya, tinapalabas ket napalabas. Ha? Tangay ko nam analaka ti mamakawan. Pakawanumon, tapno maurnos yu ti amin. Amok nga isumat lang ti kayat ti amayo ang mapasamak. Awatin yu ti inayo, ket mga barwanan kayo manan. Punasam ti gura iti kaunggam. Gaputa iso ti manglaplapad kan ka. Pamilya ti kapatgan.
Iso nga urnusin nyo ket diti amin. Ita nga adda pa'y gundaway. Agyaman ako unay kadagita pang magbagam, Cherry. Katikarik, iso ti aramidek. Gaputa kayat ko ang maurnos ti amin. Sakbay ngagkalay sata. Jenny, Linser, sana na masapul nga gastos kayo pa para iti pan nakawayawayak. Tatang? Daytoyen ti sumbat ti kararag tayo anak ko. Simu kunti talaga ang aramid iti na ipabaso kanyak. Iso nga ita, mawayawayaan ako na. Maragsakan ak unay itiday tatatang. Dayto yun ti kanito nga inururay mi. Wan, makarwara kon, kit agdeden natay manen. Agyaman tayo ti Diyos, tata. Tapos sinumbatan na amin ang kararag tayo. Wan, itati umno agundaway apan ang sungbat ti na marswa. Kadagiti amin nakid daw ko. Iso dakkel una ti panagyaman ko. Gaputa saan kay asim mo ko idi. Asaan anasungsungbatan ti dawat yo. Tatang, Tatang. Iso asapay la ko ma. Tamawatan nyo. Nga dati umno agundaway para iti amin. Tati na marswa. At dati talo asungbat na kadagitikid daw tayo. When, saan, no inton umno agundaway. Diyak may latawan ti kinaragsak ko, Cherry. Naragsakak mat unay, Dancer. Gaputa si katiintad ti namarswang asawa. Dahito yung tinururay ko kung daw, Cherry. Ti pan nakawayawaya ni tatang. Ti pan nagbabawi ni nanang. Ti pan nakabukal manan ti pamilyami. Ken ti pan ang rugik mutan amang bukal iti buko da pamilyata. Naimbag ti Diyos, Dancer. Ket gaputa na saya at kang anak. Impaay na amin akayat mo. Ken maysa, dayto yan ti bunga ti panagsakripisyo. Wen, Cherry, katagyaman ako, nay. Gaputa inawat na kasi pupuso. Nga uray na lidem tinagdaldalanak. Dayta ti pakakitaan, akabailam asarang ten ti amin adumteng abagyo iti biyang. Ket masigurado, nga agbalin kanto a responsable nga asawa. Ken maysa, dagita ti mako na apadas, wenno gasat iti biyang. Iso amalasatan tayo, amalasatan ti amin. Ado ti dumtang apanubok iti biyag. Ngem babaan ti panagbalin anatibkar ken panagtalak iti namarswa. Malasatan tayo amin apakasubukan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.